अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु असां पाकिस्तान पिया वञूं त हिन सॼे सफ़र दौरान तव्हांखे कार्डिफ खां कराची ताईं जो सफ़र ॾेखारियूं। असां सां गॾु रहिजो। So where are you going, guys? Pakistan. Pakistan. So you are ready? Yes. So which car is going with you, Harim? Machine. Machine. And which car is going with you? Pants. Have a safe journey, guys. Is taxi there, Harim? Yes. Let's go then. Is it bigger taxi? Yeah. Wow. Adib, you are at the airport now. Come on. Come on. ये हरीम अदीब हाणे जहाज़ में वेहन पिया। हलो हलो हलो। ब्रिटिश एयरवेज लंदन दोहा।
Adib and Harim are landed at Doha now, Doha airport. Airport जेका है दोहा हरीम एंड अदीब दोहा पहुंची गया हाणे यस ऐं दोहा खां पोइ वरी नेक्स्ट फ्लाइट में वेंदा पाकिस्तान कराची So where are you flying to? You are flying to Karachi, okay? So you have next flight from Doha to Karachi? Yes, it's Pakistan. Cheesecake? What are you eating, Ali? Absent. Alright. कतर में रवानो थियोसीं कराची जे लाइ डिपार्चर जे लाइ रेडी आहे जहाज़ अॼु वेठो आहे कतर एयरवेज़ में ऐं रेडी फॉर डिपार्चर अॼु थकल बि आहे ॾाढो ॾिघो सफ़र कयो आहे अॼु अदीब ऐं हरीम हाणे दोहा खां रवाना थिया आहिनि कराची जे लाइ ऐं तमामु ॾिघो सफ़र कयो अथनि त इन करे थकिजी पिया आहिनि Malia is here and we are at Karachi airport now. Welcome to Pakistan, Malia.